नेपाल एशियाली विकास बैंक एडीबी दथि $200 मिलियन बराबर सहुलियत ट्यासावो अनुदान सम्झौता जुगदो नेपाल एडीबी पाखे $190 मिलियन अमेरिकी सहुलियत पूर्ण ट्यासाया लागि सम्झौता यागो ख सम्झौता जुगो रकम मध्ये $150 मिलियन नेपाली विमानस्थलीय क्षमता विस्तार खर्च जुगो ठागदो त्रिभुवन विमानस्थलीय ट्याक्सीवे ह्याङ्गर व एप्रेस अपरेशन विस्तार जुगो ख ठागदो साथ हे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलीय दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण न ठो टेबा खर्च यागो ढागुदो अथे एडीबी बिउगु $2 मिलियन या सहुलियत पूर्ण ट्यासा पाखे बाढी रोकथामो प्रभावित क्षेत्र या बासिन्दा या आर्थिक आर्य आर्जन या ज्याजो सञ्चालन जुगु ख ठागुदो सा ठोय ज्याया लागि एडीबी नेपाल या त $10 मिलियन अनुदान न बिगो सम्झौता जुगदो सम्झौता अर्थ मन्त्रालय सहसचिव श्री कृष्ण नेपालो एडीबी नेपाल मेसिन प्रमुख रुदी लाइन्स हेन्ड्रिकेन्स फेन्डेल लाजी तयारीको ख नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमित तेयल्या न्यू लखन्ये नेदो गुस्सवो ने गुमा थ्यांगोदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा बुधबार जक नेसव पिन हेमे स्वमे सिके संक्रमण पुष्टि जुगो खसा उके मध्ये लिपांगो नि पेगो दुनी सोनिगले निस मिजाव सचिव छिन्चामा मिसा याना सोसव छिन्चामेसके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगो दो वंगो नि पेगो दुनी गुस्सव नि निमा लंका अस्पताल वसेले डिस्चार्ज जुपिनी गोलिया निस न्यू लख पी खुटो खुसव खुइ छम थ्यांगोदो नेपाले नेडो वन्यासव जिन्याम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगोदो सवंगो निपेगो दुने न्याम सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनी गोलिया दो छिव च्यासव सोम थ्यांगो मन्त्रालय थागोदो जनता समाजवादी पार्टी जसपा या केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक संसद अधिवेशन आह्वान या त प्रतिनिधि सभा या सभामुख या त आग्रह यागो निर्णय यागो प्रधानमन्त्री या त प्रतिनिधि सभा विघटन यागो अधिकार संविधान मोबिको अवस्था संसद जीवित हे धनीको तासे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा या त बैठक सुरु यागो नीति आग्रह यागो निर्णय यागो ख बैठक लेपा पत्रकार लिसे खलाबला या संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई न प्रतिनिधि सभा आन जीवित जुइगो निष्कर्ष सहित प्रमुख या त बैठक आह्वान या त आग्रह यागो निर्णय जुगु तयारीला वे गर्न तयारीला प्रतिनिधि सभा आन जीवित हे दु वे कारण जिमिस सभामुख या त प्रतिनिधि सभा या बैठक सुरु यागो निम्ति आह्वान यानु यागो न निर्णय यानागो दो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ठिठी संघर्ष जाजो यागो निर्णय न बैठक यागो दो कोरोना भाइरस या नुगु स्टेज परिवर्तन रूप पूरा विश्व या त ख्यागो दो छु देश या त ठगु सीमाशील यागो सुरु या ढुङ्गोको दो नेपालमा बेलायत पाखे जुइगो यात्रा या रोक टगो दोसा भारत न कोरोना भाइरस या नुगु खतरा या त पनेको रणनीति तयार याना चोंगो दो ठोए झोले बायोएनटेक कम्पनी कोरोना भाइरस या नुगु प्रकार या त अन्त्य या फुगो खोप डेकीको घोषणा यागो दो बायोएनटेक खुवा दुने ठो खोप डेकीको दाबी यागो दो अथे खसा न बायोएनटेक गुली डोज खोप डेकीको टका टागो मोडो ठुठा कोरोना भाइरस रूप हिलाचोंगो सन्दर्भ निर्माणाधीन खोप ज्या याई मय दैगो जिज्ञासा सर्वसाधारण याके दो आ यागो खोप हिला वंगो कोरोना लिसे लोया फुगो क्षमता दै टागो दो CSIR या निर्देशन डाक्टर शेखर मौडे शरीर उत्पन्न जुइगो एन्टिबडी पूरा भाइरस या विरुद्ध जुइ फुगुली निर्माणाधीन खोप परिवर्तित भाइरस विरुद्ध न प्रभावकारी जुइ तयारीगो दो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मन्त्री परिषदीय सिफारिस डाक्टर युवराज खतिवडा या त संयुक्त राज्य अमेरिकाया आवासीय राजदूत नियुक्त यागुदो नेपाल संविधान धारा 282 बमोजिम पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा या त राजदूत नियुक्त यानागो थका राष्ट्रपति कार्यालय या सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद खिमिरे विज्ञप्ति मार्फत मंगलबार जानकारी बियादिगो दो डाक्टर खतिवडा थो स्वयं राष्ट्रिय सभा सदस्य रूपे अर्थमन्त्री ज्यादिमा खसा वो थुंका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थमन्त्री पाखे लिकया छुए थुंका सरकार या प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रूपे ज्यायना हुआ चोमन ख वहे अवस्था है सरकार वेकया त अमेरिका या लागि राजदूत सिफारिस जनादिको ख
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति या बैठक ठाउँ बिहिबार चनेको जोगुटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिफारिसे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी याको संसद विघटन या समीक्षा नाप एजेन्डा सल याना धारणा दिएको नीति मंगलबार निसे कांग्रेस केन्द्रीय समिति या बैठक चोंगो ख बुधबार गगन थापा बलबहादुर केसी आनन्द ढुङ्गाना व रामचरण महत धारणा तयारीको ख बैठके नौना डीपी सदस्य तैस सरकारी पलायता खुला रूपमा हे विरोध या मागो व ठो विषयले नेपाली कांग्रेस दुने फरक मत वे मजुगुली ब ब्याडीको दो विश्व सम्पदा थल्खेले तयाटगो हनुमान ढोका ल्याकुली डुगु नि नेगु सम्पदाय पुनर्निर्माण कोचागु दु 2072 साल वैशाख 12 गते फुकाच क्षतिग्रस्त जुगु चे ने च्याउ सम्पदा मध्ये चिन छगु या पुनर्निर्माण ज्वाचंगु हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डा ठागु दु कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमण हुने नेपाल सरकार आह्वान स्थानीय सरकार हुलमुल मुनिगु जात्रा पर्व स्थगितयागु आह्वानले चाहिँ घोषणा यागु ख ठोएचोले स्थानीय सरकार किपु नगरपालिका न किपु लगाया जात्रा पर्व स्थगितयागु घोषणा यागु ख किपु लागा नेपालसम्म चिन्चसव पी छड पिलाठो अष्टमी मंगलबार निसे किपु नगरपालिका दुने नेगा जात्रा बखुमद जात्रा शुभारम्भ जुगो ख नेगा जात्रा बखुमद जात्रा छोले मंगलबार अष्टमी दि किपु नगरपालिका नौवडाया नगामे बालकुमारी डया ढाल्चा खाकेको जात्रा विविध पूजा याना कोचाको गोदुसा नेगाया जात्रा मु जात्रा ख किपु नगरपालिका ठाउँ सार्वजनिक बिदा ठाउँ विक्रम सम्वत 2077 पुस 9 गते बिहिबार नेगा जात्रा स्थानीय जात्रा लागु जुया जात्रा या अवसर नगर क्षेत्र दुने सार्वजनिक बिदा बिगु निर्णय जुगु जुया ठाउँ बिहिबार किपु नगरपालिका सार्वजनिक बिदा बिगु टका किपु नगरपालिका या नगर प्रमुख रमेश महर्जन छगु सूचना पिछना जानकारी ब्याडीको दो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका एसियन टाउनस्केप अवार्ड पाखे पुरस्कृत जुगुडो ऐतिहासिक लिसे सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण कागो सफलताया आधारे मध्यपुर ठिमी नगरपालिका एसियन टाउनस्केप अवार्ड पाखे पुरस्कृत जुगु नगर प्रमुख मरण श्रेष्ठ तया दिला शहर क्षेत्र विकास सक्रिय UN हेबिट्याटिया एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय जाकोठी वंगो अगस्ते जुगुपति प्रगति या समीक्षा यासे उगो शिरपा बिगो भएकला तयारला दैदस UN हेबिट्याटिया एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय जाकोठी बियावया चोंगो सम्मान कागो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका नेपाया हे छगो जक नगरपालिका जुगुन वएकला तयारीको दो तत्कालीन राणा सरकारका लागि मकवानपुर भीमफेडी यी टक गाडी कोबिया हपी मध्य छमा हिरा बहादुर खलान मन्त मकवानपुर ठा नगरपालिका वडाल्या 5 या गुई छडया मुआमह इतिहास खलान मिग बहनी पक्षकार त मरुगुदो कलान मधुसेरी नेपाली गाडी कुब्याओ पिनिगो बाख इतिहास या पाना जक सिमित ज्वाचंगुदुसा निदन्य ठा पाजे हे जगत बहादुर वाइबा मधुसेली खलान राणा शासकका लागि गाडी कुब्याओ पि मध्य छम जक जीवित पात्र ल्यादनेको ख जीवन जोछि नि न्या गाडी कुब्याओ म खलान विक्रम सम्म 2006 निसे गाडी कोबीको ज्या सुरु यानादिको ख वेकल गुई खु मेसिया कोब्याओको गाडी जगव खुइ पेमेसिया कोब्याओको गाडी जिग टक कोब्याओको खसा राना काले भीम फेरि ये लागि गाडी कोब्याओ त सानो पाखेल ठुलो फाखेल तसर मार्खो सरवाङ बिसिङखेल चितलाम फाखेल लगायत क्षेत्रीय मनुटेस भरिया जुया ज्यायाको खस थाहा नगरपालिका या तसर गाया जक पी नेमेसिया राणा कालीन गाडी कोब्या वगो ख थयको नेपाल भाषा समाचार थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा युनिक साखे त यको सुब्याबिसे जी सञ्जिला महर्जन अले जेनर स्टेटमेन्ट न हुने त उजा ब्यादिस छिगो थौ यादि पिजिमा सुबा जयमावे